Okay, you may now start. So good again. Wait. What? Unsa man yang test? Wa man ko kasabot ani. Pastilan wa man sa Wa man ni sa kong itunan. Unsa man ni? Wadyo mo suod sa akong utok. Pastilan. Unsa na lang. Relax. Kinahanglan na ako Wait, relax. Visualize. Sige, Relax. ako Visualize. Tuon man ko di ba? Dumi mo gito na. Tuon man. Okay, wadyo mo gawa sa akong utok. Oras na para manundog. Pastilan gitutukan pagigkus amaw. So, lalo yung mura man tag naghakot aning usa sa akong baras. Perti ba singuta? Wait sa. Tuon man ko ani ba? Imagine, visualize, relax, imagine. Yun. Naalala ko na. Yes, that's more like it. Yes, algebra formula. Murag ma-perfect ko ning exam da. Wait. Nagunsa man ka? Anong imo manggipa? Ginagawa mo. Oh my gosh. Pinoy memes. Oh my gosh. Oh my gosh, why? Oh my gosh. Balik kong tuon. Why Pinoy memes? Oh my gosh. No.